Kubor nakaslem jong unongsan Hima. Ngut ki Pulit na West Garo Hills kila Shah kem halor ka jing kenno balalap Drok naki. USP ka West Garo Hills UVS Rathor ha kala asngi ublay. Ula pentep baki Pulit ka anti-narcotic task force kila penlong ya ka jing kenra bat kila yok ban kurup kombashi pau point san pau gram udrok heroin na uwe Pulit langrun balatep kerteng kum AJ Shetri. Rathor ulaong baya utay udrok lapha sa uchetri da uwe pat unong kayidrong ubasa hadong kamon nong mensang shilong. Ya ubalatep kerteng kum ukraw bok dingdo arpo kundais nam karta. Ki Pulit na East Khasi Hills kilalet ban khenraya ki yang sa jang uni usamla bat kilayo ban kurup katu kat gram udrok heroin bat la kemno yau. Na lor kata USP ulaong baya unongnya nong buat baru try jongka bus Ria Travels ya ubalatep kerteng kum arup na opa babu para Tura Suresh Borman na beldar para Tura bat usyankar dalu na mukdangra garo badha kila syara na kebentaban tokin. Ki Pulit kila yo ruban kurup ya kawai ka mobile phone kawai ka bus bat kawai ka kali Maruti Suzuki. Nakalyang USP ulaya thuru baya uschetri la sospon no mardor nakakam. Hagawai pat ka jingja USP ulaya thu bahaka miet jong kasngi ublay ki Pulit kilalet ban khenra hakathan prahari nagar bat kilayo ban kurup sapo pratli kidawai spasmo provon. Hakabaya dai bat kane laingot ki brew kila syakem bat yakine latep kerteng kum usuman mojimdhar arpo prasnam karta nado basi para Tura uwe ukhna khat prasnem bat uwe Pulit langrun ushim mantu hajong. Ki Pulit kila kurup ya kawai ka auto rickshaw bat sautli ke mobile phone. Laban kadau bagani kadai kasien kabalai ha pedeng kane kashitayo. Ba Ki Pulit ka jela kila kem ya Ki Pulit ki badon keti bat kinong khayidrong. Ha katayo balala uwe Pulit langrut ulasha kem na East Gente Hills Hadien bala baudan keti ban yaram ya uwe unong khayidrong.